وەکو چاوە لە هەر چارپەرچەی کوردستانê ملەتێ کورد ئاهەنگێکش بۆ ئالا کوردی دارخستن و کێفخۆشییا خۆ ددان دیارکردن تاکو تەوی وێرە و شەئاوەرتەیە کوبتر کوردا داهاتیە لیوان ئاهەنگێکش بۆ ڕۆژە ئالا کوردی دارخستن و دگوتن ئالا مرۆڤ هەبوون و نەبووناویە و مرۆڤ ئالا خۆتەی ناسکردن. هەروەها ڕۆژئاوای کوردستانê li gelek navçe û bajaran aheng ji bo Roja Ala Kurdî dihat darxistin û yek ji wan li bajarê Qamişlo semînarek li gel ahengekê hat darxistin ku nivîskar Konêreş ev semînar pêşkêş dikir û wî da diyarkirin çi wateya rengê Ala Kurdî ye û çi sedeme ku hevdê meha duwazda bû Roja Ala Kurdî û bi giştî wî behsa Ala Kurdî dikir û çi girêdan di navbera vê alê û milletê Kurdî de heye. آلا کردی جمر حبونا ملت کرد آلا کردی یکتیا کردستان یا آلا کردی دف شان کردستان دید خویا دکن جه آبوریا کردستان رنگ کس رنگ سور خوینا شورش کردا رجان دنه رنگ روکه رنگ اولا باو منی کفناری آگ دکتگره حیام بری زرادش و میتانیان و صوبارتیان وطاب سومريان إيرو بين سالفجرا روجا آلا كردية دوی روجي ده رنگ كي برفرا ملت ما لحرچار پارچه كردستاني احتفال بروجيت كن براستي امتخازن اف روجايا بب سمبولك جبو اشتيه في روجا بيروز روجا بلكيش بيروز ملت خا روجا آلا كردي جبر هر ملت دنياي هر خستنك هر جروبك الكودي بالدنيا ده خطات شكل سيمبولك ايش خرجت كي اما ملت ما كرد سيمبولاي اف الان هاغو ما مستصر دبيبي ام خطاغو ام كملت كرد ام بريك علي دا كاري خبر دوام كن بر خدا ناخوش بو سرفراز وسركفتنا ملت خو افتش کی گل کی مصنع ام ایرو هاتنا ام جبر في آله هاتنا علامة رحمة جاني ما شرفة ما قمشة وارا خد كنوا كأمنوش جا خرچه بن علامة جونبه ام جيو كجو ام نتشتك بن آلا كردي ورمزا محمد كرداي هبونا مي خاصة جمر الدلين محمد كرداي و قووندا بيا تتشتك بسر سر محمد كرداي بگشتی ڕۆژئاوای کوردستانê dihat diyarkirin ku Ala Kurdî dihat hildan di nav milletê Kurd de û çawa ew serbilind bûn dibin vê alê de. Dêrsim Abdallah Kurdistan TV ji Rojavayê Kurdistanê